voluntarily blood donate tawbasina akhoi kanagumba khudakta khudong thiba tholakpa aduga yamna I kapa darkhar lerpa dugumba anaba kayagi punsi kanbada chawba mateng oinai mayam khurumjari aino jile jere fumasi akoge JNIMS hospital dri kanglai pang news tingba lo ken tena ngasi JNIMS hospital ge akoge blood bank da laibire bai kai khumna jarba respected doctor Konsam Surjit unajaba laksabani akoge karamba miyoina EP gadage blood donor ama oibda akoina khangjinbada kanaraba maman yamlo poktak sing akoge kai khumna respected doctor Konsam Surjit tagi khangminasi haduna ngasi ge video si semjabani koi miyoi bana matamgi ana ayek yarpo matamda ana layeng satharapu matamda I kapa haibse adum darkar lari koi medical science na chawkhol ingmatik anu operation se heart operation bohairo liver transplant kidney transplant sigumba anu ba yam sophisticated oiba operation kya ma pangthui hairiba operation singasi pangthopu matamda mai pakna pangthoke haiba taragadi koi E kapa ki support ase haidi blood transfusion ki support ase adum darkar lai operation sin kuina changi gai complicated oi gai E ki requirement se heli adu ECD koi pharmacy da koi gi chakholaba medical science ki laboratory da sungba ngamba pot oidi asi phawda koi gi science na chakholaga su blood siga manaba siga mathau manana tawba ngamba adugumba pochak amata sungba ngamdri aduna ekoi miyoibana E gi darkar leiba matamda kanagumba amana blood piba haibasiti tangai phadaba adugumba practice ama oina hojikse adum koin thengnari E si koi nupa su nupi su loina piba yai tawbadabu koi guideline gi matungina sahi si yamdrabada 18 di complete oigadaba aduga upper limit tana 65 hawa hai 18 to 65 EP bayaba sahi age group ne aduga akoina usually akoi manipur gi context ta chingiba volume si koi 350 ml khaktani 350 ml gi E chingnabagi damakta koi minimum body weight haragari 45 kg di lumdaba yati hariba sahi ji 18 to 65 leraba body weight si suraba adu masa ma u nada yektaba mi singsi koi donor oina lapibum tamda koi tangai phadana physical examination tawi magi blood pressure yengani blood pressure si wangabada 130/90 gi mathakti oiganu hai guideline matugina anembadana 100/60 gi makhadi oidaba adu pulse si normal oigadabani normal haibsina min tawrisi pulse si wangabada 100 gi mathakti langanu hai aduga makhadana 60 gi makha oidaba sigi manungda oigadaba aduga temperature normal oigadabani currently ana yek leitaba masa nungaitabagi hidak chadaba se laihogi khangde ani antibiotic asugumba hidak thak chadaba oigadabani adugi mathakta ekoi detail medical examination tawi mai hemoglobin yengani hemoglobin de koi 12.5 gram per deciliter yamdrabada sidai henbai sigi makha oiragadi EPN nganu hai sumai tawdana magi heart ki condition lung ki condition mayam je koi gi intensive koi gi laboratory test di natabida koi physically koi doctor singna clinically evaluate tawbaya ba adumba fitness factor mayam si yengba machangi hariba singsi loina fit oirba matamda adu khaktadani koina kanagumba nupa natra nupi ama EP ba yai haina koina certify tawraga blood bag ama issue tawdana E chingnaba process tawis koina masagi physical examination medical examination criteria mayam se loina fulfill tawrba matungda blood bag ama hojiki prospective donors gi against the issue tawrani aduga koi blood collection room da changaga koina E chingbagi process hi hawi process hi koi yam kuina changde koi 5-6-7 minutes side sum anamana loigalli yam kuina changbasu changham thokte kaino da masi koi gi flow si phajana chang naina bai damota koina blood chingnaba sinariba yatum je mayam ju thengna birongani yengbada koi chumna gi hita kapagi yatum ri khatang di chawba henmani aduga masi kuina changhan basu yadaba aidi kuina expose tawragadi koi gi infection ama ma changakpa yabagi chance leibanina koi guideline gi matungina simasu 10 minutes ki wangmada chinganu haibam lai haidi koina blood chingbagi process within 10 minutes loigadam usually 6-7 minutes adai da dum loibangame
ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯥꯞꯀꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ TTIs ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐ꯭यूजन ट्रांसमिसिबल इन्फेक्शंस ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ HIV 1 and 2 ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ B ꯍꯦꯄꯥꯇꯥꯏꯇꯤꯁ C सिफिलिस मलेरिया हारिबा लाइना मंगासे सि तंगाई फदना कोई डोनर खुदिंगमक्की इसे कोई टेस्ट तौई सुमाय तौना कोई ब्लड ग्रुप खंगबा अदगी असागी TTI हारिबा HIV हेपेटाइटिस B हेपेटाइटिस C सिफिलिस मलेरिया सिगी महिक सिंगि टेस्ट तौबदा कोई नेगेटिव ओइरबा इसे कोइना माय माय ग्रुप की मतुंग इना लेवल तौरगा माय मागी थमम कोई तोंगान तोंगान थमी कोई ब्लड अमा चिंगिबा होल ब्लड सिदे कोइन खाइदो इसे पैक रेड ब्लड सेल अंगांग बसिंगी सरुक अमा अदगी प्लेटलेट कंसेंट्रेट प्लेटलेट ngakta कंसेंट्रेटेड फ्रॉम अमा अदगी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा सुमाय तौना कंपोनेंट अहुम सिदे कोई तंगाई फदना सेमदोई हाइबा कंपोनेंट सिंग जे ngasai ब्लड ग्रुप तो खंगबा अदगी TTI दो पास तौर कांदा लेवल तौरगा तोंगान तोंगान बा कंडीशन दा कोइन स्टॉक तौर थमे से PRBC की ऑर्गन 2 to 6 डिग्री सेल्सियस दा कोइगी ब्लड स्टोरेज रेफ्रिजरेटर दा थमे मसिना कोइगी 35 डेज दि थंबंगमी अदुगा प्लेटलेट की ऑर्गन रूम टेम्परेचर दा मागी मेंटेन तौरगा अखोइगी कांस्टेंट एजिटेट तौरगा हाइदि निक अगा थमी मसिना कोइगी 5 डेज खक्तनी थंबा यारिसे अदु मसाई फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा सिना -30 की मखादा थंबसे चाही अमा थंबंग सुमाय तौदना कोइना थमीबा मयामना पिबीबा इदुदगी टेस्ट तौथोबा अदगी सुंगदोबा PRBC प्लेटलेट कंसेंट्रेट अदगी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा सिना अखोइना proper condition da stock toraga kanagumbi amagi anabagi darkar larpa kanda piriba sini akoina blood bank ta koi chathariba process samlapna masumaina pibiba isina akoi miyoiba kayagi punsi kalibani aduna akoina khange blood se akoina sumbanga manate koi piba tabani aduga voluntarily blood donate tawbasina akoi kanagumbi khudakta khudong thiba tholakpa aduga yamna I kapa darkar larpa dugumba अनाबा कयागी पुंसी कनबदा चौबा मतेंग ओइनै खोइना ई पीबा सिदैदा खोइगी डिफरेंट हाय खोइना डिफरेंट की कंडीशन आदि खुदकी ngahaki ओइना ई पीबा यादबा अदुम कंडीशन खरा लै मसी कोई क्रोनिक डिजीज क्रोनिक किडनी डिजीज क्रोनिक लिवर क्रोनिक हार्ट डिजीज क्रोनिक लंग डिजीज लेबसिंग सि अदुम माइ पुंसी चुपा ई पीहलनु हाय अदगी खोइगी HIV हेपेटाइटिस B C सिफिलिस लैबा सिगुम सिंग बिजु ई पीहलनु हाय लाइफ टाइम गी निसिमना सिनतबा कोई मतम अतेन बगी डिफरेंट हाइबम ले टेम्पररी डिफरेंट हाइ कोइना एग्जांपल होइना हायरबदा से कोई मरोइ नुपी सिंगेदा हाइजब तारबदा थागी खोंखा मनुंगदा ई पीहनगनु हाइ अदगिदी कोइगी अंगांग था लेपिंगै ई पीहनगनु हाइ अदुगा अंगांग कोई ब्रेस्ट फीडिंग तौरिङै पीरियड सिजु ई पीहनगनु सिना नुपीगिनी अदुमाइ तौदना कोई कमन होइना हायरबदा कनागुम्बा अमना कोई टाइफाइड का नारुरबा कोई फुल कोर्स ट्रीटमेंट तौर फजन रिकवर तौरगसु मासे ई पीबदा चाही अमदि गाइदबे यादे चाही मदि ई पीबे यादे अदुमाइन तौदना अखोइगी हुइना चिकपगी अखोइ एंटी रेबीज वैक्सीन हैना कापिको एंटी रेबीज वैक्सीन जि कापुरबा मिजिदि चाही अमदि ई पीहनगनु हाय सुमाइन तौना सि टेम्पररी अखोइगी डिफरेंट कंडीशन नि अदे कनागुमम ऑपरेशन तौरगदि मा था तरुक अमदि ई पीबे यादरे अदे कनागुम ऑपरेशन सिदैदा ई काखरबा अदु चाही मदि ई पीबे यादे टैटू हौरबा चाही में ई पीहनगनु सुमाइन तौना अखोइगी मतम की पीबा यादबा अदे अखोइ लाइहौ तौदना एंटीबायोटिक कोर्स अमा चारो लोक थुंगदना लोक खुदना को अरुतादी अखोइगी हिदाकी कोर्स लोयर मतुंग सिम्पटम फ्री ओइबा हाइदि लोक खुबा लाइहौ नु फबा पुरा मसादु फिट ओइबा बौदी कोइ गायरगा ई पीहनगनी मरक्सिदि पीबा याति अदुगा सादा सहे हमदनि जे ओके मरक तक नुपी बिसिने पीरियड ला मतुंगदा नुमित क्यानि मतुंगदा पीबी यानि मसी कैनोन अखोइ नुपी की थाई खोंखाप से कोइ यूजुअली मसी अमगदी खेनै अदुबु खोइना 5 डेज ने हेना काउंट तवी को कनागुम्बना हेनबा यारंगनि अदुबु 5 डेज फाउदी पीबी नो हाइरे अदुबु कनागुम्बा खरा कुइना चटपदा वदादि मा चटलिगे मनुंग दि पीबी रनु सिनि